Maya pagat panakot po kaya kayo man. Pigunaman tayo po ngini ingkat Aldo Novena Parangal king kaya katang patulunan Santa Monica. Talakad tamo po at magkanta king dalit a pamuklat. Si Claude, tamo po. Ginubos niyan mo, wari pong labi ko. O Diyos ko, sumaup ka po kako. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, itamungan po. Ginukong Hezo Kristo, Diyos ning kayapan, ibaning pakalulu at ginuning sablang tula,
Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso. Ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman ing pasintan ko, ketang anggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Antimo akong sukat marap, king kakamalkamalan mong katasan. Ulining dakal kong kasalanan, ang makasumami karingmal ang mata mo. Makasakab ko karingmal abitis mo, ani kong sisising manyawad pakalulu, ampon patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilanman, may isakwil ing pusong sisisi at mapakumbaba. At uling balo ko naman ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, mga tuliran, ulining kailandang lub at kapaliwasan, antimo ing pamagkala mo kang Patricio at Agustin, aasawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadwanana kaya ka, at alang-alang naman king dakal alwang bibo na king ulira. Magdatila ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa kaku ing patawad ning sabla kong kasalanan. Ayadwan ko kaya ka kaniting nobena, king pamamilatanan ning indu kong Santa Monica ang pagsantungan ko. Ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlub, panyawad ko ang tawad kaya ka, at nga ko king sisisyan ko, misan at makalilibo ing pamikasala ko. Kaya ka, at tatanto kong matibe, na miyuman mikasala, king kasaupana, ning kaya kang malagrasya. Pagkalam mo sa ako, ing pamagparating susuyo kaya ka, ang gaking kamatayan ko, ing pamikasi ko kaya ka, at malmong grasya, akal nanda kang akit, ampon nabangnan, kayan king ligaya, kaya bening Diyos ipat espiritu, manggaking alanganga yanasa. Panalangin king Aldoldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding Hindu, o Santa Monica ng asawa ng Patricio, at Hindu ning emunanong doktor, at ibpa ning Santa Iglesyang San Agustin. Ining mayumuming pamagdevosyon, darawon ko kaya ka iting novenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampon penganak ameng awaglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong, indung masipit magnasa, king pangakabus ding anak da. O maligayang Santa, ampat ika, balo mong penibalan ing pibale-bale mo at katubale pa, king kalaro mong pamanyapat king kabanalan, at ayamuyot mo naman ing sinta ng Patrisyong sadyang palpimwa king ganakamu, kamong lub at kapibabatan, at Agustin naman, apanakom ya naman alub king lugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya. Inyasat pigmulalande, ding meto balayan, ing pibale-bale mo, ulining karatunan at pamiyaga-agayu, at uli na naman ning masampat mong pamanaral karing katubale mo. Magdatila ka malugod mingindo, balikdan mo no man sa ding pibale-balemi at katubale, banakeman mong dumatun at mikakasundo, at enangan sa mayuyuman itang karatunan, amasakit ng penabilin kaya kata ning ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, ape pakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa ketang ganakang bininyagan, abinaming kaministilan, king B.A.T. Kanitang pamagpenitensya at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat, king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral, karing anak, aantiking mga latilapat malalagwalang amuyutan,
Inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran. Daptan mo sa king ela mawiwili, king kaparangalan, akapad ng bina, ring kayanakan. Nunemyela sa king e kalarong takot king Diyos, apanibataning tunay kabyasnan. Bang tingupayang king pangabyeming mikakasundu at misasanlugketi, apalaran ming miyabe-yabe mo naman, kayang banwa, antimo ing pamiyabe-yabe yung eni, iko ning asawa mo at anak, at kanita itangan, adalita ing kapurian king Diyos, datang king alanganga, yanasa. Panalangin king Katlong Aldo, lugod ng Santa Monica. Itamongan po, maligayang indong Santa Monica at kekeng pintakasi, ulinawari nitang mikakaluko at dalise pamalsinta ning puso mo, king pamanakit mo, king asawa mo at anak, malsinta king Diyos, pigmulan mong depatan inganggang paralan, at kangaping tinuknang, ang ganing emo ikit may ngalambot a puso, pesi balik lub at pesil palsinta king Diyos. Papagdalitan da ka, king maragul a kababan lub, ulining pamamilatan mo, pakirasan mo sa akya kami, itang grasyang ikalablab na naman sa aning puso mi, king pamalsinta king Diyos, ating sablaming isip, amano ang pondapat, manibatan at miinggil ngan sa king pamagsilta king Diyos at king parang tao. Pakirasan mo sa akya kami, malugod ay indumi, ingrasyang itinan, ampon itang sariling yadwan mikya ka kaniting novena, nung makaligaya king Diyos at makakayap naman kaya kami, yanasa. King kataymikan, sambitan tamo ingrasyang buritang nabangnan, king pamamilatan ng panalangin ng Santa Monica. Ibami at subanwa, misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babayi at nuan niya pa naman, ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ibpami at subanwa, misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, ing bunga ning atyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Ibami at subanwa, misambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo kaya tisulip antibanwa. Bapo Maria, mipno ka king grasya, ing ginong Diyos sa tsukya ka,
Nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa naman ing bunga ni nga tiyan mong Yesus. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo. Panalangin a kapupusan king Aldoldo, itamongan po. O mapamakalulong Diyos, tulara ding malungkot, at biyading manalig kaya ka, ampat king pakalulong mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakal alwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ning anak ng San Agustin. Pagkalam mo sa kaya kami, ulining pamamilatanda, ilang adwa, king tangisan mi sa ing kekeng kasalanan, at apakirasan mi naman sa ing patawad, ulining mal agrasya mo, ulining ginuming Hesu Kristong anak mo, kambe mong mabibye at manibala, ampo ning Espiritu Santo, yanasa. Talakad tamo po at ikanta ing pamupos adalit.
lagyo ng Iba at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maya pagpanapon po kay kayungan. At yutana po king kadwang pulod Domingo ning karaniwan a panahon. At katnong aldo ning kay katamon noben ang misang parangal kan Santa Monica. Kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetana naman po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rono Gomez and family, Jose Pepe Hison. Kapasalamatan da naman, digmag masusi king aldodang kibaitan, the Reverend Father Phil Louis Pareha, Reverend Father Mark Christopher De Leon, Ira Carissa Sano. Special intention, Hartwell and Eunice Claudio, Ada Ronesa Lau and family. Kapasalamatan da naman din kikatampong lay sponsors, kaniting Katnong Aldo, the Brother Celso and Sister Noemi de la Cruz and family, Brother Renaldo Bautista and family, Brother Ronnie and Sister Leonita Guado and family, Brother Rafael and Sister Zenaida Du and family, Brother Tomas and Sister Angelina Pangan and family, Brother Roberto and Sister Presi Manalang and family, Brother Joel Sr. and Sister Evelina Parongaw and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Amalia Sumang. Para king alananggang kapainawan ning kaladwa dari Amado, Christopher, Rosita, Bong, Arturo, Paulo, Emiliano, Valeriana, Cesar, Amelia, Romy, Carmelita, Reynaldo, Joshua, Christopher, Diana, Ramon, Ligaya, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ding kaya katang po mag-offer kaniting aldo, manimatan na po king Barangay San Lorenzo, ding members na po ning Serviday Choir, ding ENDC at ENF. Ing kaya katampong kapag masusyan, panimunani pong Reverend Father Aisen John M. Cruz.
Kilagyo ning ipampo ning anak, kampo ning banalay Espiritu. Ingginuman tabe ake kayo. Antimong meto nga balayan Kristiyana, lalong-lalo na itamong deboto ng Apo Santa Monica, pagmasusyan taya, iting kay katamong kadwang pulong Domingo ning karaniwan na panahon, kabang pagmasusyan taya naman ning katlong aldo, novena, king kapagsadyan para king piyesta ng Apo Santa Monica. Kaluguran kong kapatad, adwan tamo ing kapatawaran ning Dios at ning metong at metong, uling ding puso tamo, maralas lang makasara at kasing luwalas ning king Ginoo. Magkumpisal ko king Dios amayupayang tuto at kay kayo kapatad, uli mi kasala kong bina, king isip amano at dapat at mayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko kang Santa Mariang Kapelan Mambirhen, karing sablang anghel ampong santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, king Dios sa ginutamo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad ning kasalanan tamo, midalata sana king biye alananga. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo Gloria in excelsis Deo. Lalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ding sabla,
King malambat ng panahon pinili ming balayan Israel, bani pakilala ning lagyo mo karing sablang bansa. Ing anak mong Yesu Kristo, pepalino na, kinging kapatawaran at biye, ila rin kaya blasan ding sablang sasalpantaya keya. Gawan meng metong alugal ning tune pamitag mo, ing ke kang Santa Iglesia, para karing sablang magdulap ke ka, banding hanggang sagabal at sabat, milakola, ating tibanjan daring sablang bansa at kultura, ibulalagdala, ding libong lupa, ning lugod ape pakit mo ke kami, kang Kristong ginumi. Pamamasang iba't kinlibro ning propeta Isayas. Nga na ning Ginoo karing taong pinili na, nalumwat iligtas da kayo, inyadaptan nyo itang mayap at matulid. At sasabyanan ning Ginoo karetang taong dayuan, ameging dake ning balen a pinili na, amalugod at susuyo kayo, ampong mangiling, king aldoning sabat, ampon tapat tutupad, king kayang kasunduan. Idalara kayo king Sion, king banal kong bundok, dinanda kayong tula, king kanakong balepi panalanginan, at tanggapan kulo, ring aying sakripisyong darawin nyo, king kanakong altar. Mayaw siyang balepi panalanginan, ing templo ko, para karing sablang tao. Amano ning Ginoo. O Diyos, bustan mong puryanda ka ring sablang bansa. O Diyos, bustan mong puryanda ka, ring sablang bansa. Diyos, bustan mo, puryanda ka, isang lang bansa. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kaya sana king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ing kaya kang kaburyan, at timpig kalub ng kaligtasan. Diyos, bustan mo, puryanda ka, isang lang bansa. Bustan mo lang bansa, tumula at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ing kaya kang kayatulan. Karing sablang balayan, at kaya kalang patnubayan. Diyos, bustan mo, puryanda ka, isang lang bansa. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika ing karelang puryan, ika sana ing puryaning meto sikluban, panwana nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no ka rin man. Diyos, bustan mo, puryanda ka, isang lang bansa. Diyos, bustan mo, puryanda ka, isang lang bansa. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma.
Ikayong pagano, oy ni ingasabi ko kaya kayo. Mi padala ko karing pagano, anting karelang apostol, at ipagmaragul ko ing kasuywan ko kaya kayo. Mekad king kapamilatanan niti, ding kanakong sariling lakalahi, apang alaluan da kayo, tungkol king lingap ko kaya kayo, at king paralan na yan, malyari ko lang iligtas ding aliwa karela. Nung kanitang ding milapit ya king Diyos, pota kayang matanggap lang pasibayo kaya, nanu ing maging bunga na niti. Alang aliwa, nune ing pangasublirabi, ring taong metena. Uling ebyasang manaliwa isiping Diyos, tungkol karing kayang pipilinan at panwanan. Tungkol naman kaya kayong pagano, kanitang minuna, kayo mamintuking Diyos. Dapat ngeni, tinggap yu ing lunos na ning Diyos, uli ning era pamaminturing Hudyo. Makanyan mo naman, uli na ning lunos, ake kayong tinggap, ding Hudyo ngeni, ela mamintuking Diyos, ban ila naman, malyari rang kamtan ing lunos na. Uling pepabore na lang mga bihag ning Diyos, ding sablang tao, king karelang kapanyalang sangan, ban malyari ng ipakit karela, ing kayang lunos. Amano ning Ginoo. Jesus penaral ni ing mayap a balita, tungkol king kayaryaning banwa, at pepakayap nala naman, ding tao, king mayayalwarang sakit at kapanamdaman. Inggi numantabe ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Mateo. Likwaneng Jesus ing Genesaret at mintaya king sasakupan dading siyudad ning Tiro at Sidon. Ing metong akananeyang manoknangan king Logalayta, linapit yakeya, at nga nang dinalong. Makamalagino, anak ng David, malunos ko po kanako. Alip na ning demonyo, ing anakong babae. Masakit yang tutu, daralanan. Dapot, enebitasang peki batan Jesus. Linapit la ding kayang alagad, at peki sabi rakeya, palakwan yun at nakatamo patugot nan tutukyan, at tutuyang masigla. Kanita nga nang mekibat Jesus, mituburan ko, bukod mo karing tupa, melili ning Israel. Panandam na kanita ning Kananeya, linapit yat siniklod king arapan ng Jesus. Sopan nyo na ako po sana, Ginoo, nga nang may kisabing mayap.
Dapot may kibat ya Jesus, map ing kwanan ing pamangan dinganak, at yugse karingaso. Tutupoy tagino, nga nang may kibat ning babay. Dapot agyang dingaso, makapanganoman king mugmug amang ugse king lamesa ning karela nga mo. Kanita, nga nang may kibat Jesus, babae, katibe mo kasalpantayanan, matupad sa keka, ingke kang aduan. Kanita mo rin, kinayapya, inganak ning kananeya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Malunos na ko po kanako Ginoo, dapot ebitasang may kibat Jesus. Magrasyang gat panapon po kay kayungan. Malaus ko po king kay katang misa kaniting Domingo, king kaduang pulot Domingo ning karaniwan na panawon, antimorin king katlungaldo ning kay katang novena, parangal at kapagsadyan para king kay katang patulunan. Iapong Santa Monica. Palakpakan tayo pa mo, king kay katamong patron. Nungkot nanda kayo, nino kaya ke kayo ing maniwala? Makibat ya kaya ing Ginoo, kareng panalangin ning tao, magtasno mo gamat? Makibat ya nga pong Ginoo, kareng prayers tamo? Ninong maniwala kanita? Kapit nala mo ata. O may marine la ring aliwa, ne? O ela sigurado, ne? Nino naman ke kayo ing sasabing baligtad? Uling maralas, tahimik ya, ingapong Ginoo, taas ang kamay. Maralas king panalangin da, tahimik ya, ingapong Ginoo. Ako mo, tayo kurugo damayan, ne? Atin mapilan, ne? Indeed, God answers prayers. But sometimes, God is silent. Meto nga realidad ning kasalpantayanan. Wa maakibat yay nga pong Ginoo kareng panalangin, pero maralas tahimik ya. Dakal kay katamu araranasan tanay nganti kaniti. Agyang kay kaming pari. Palagi ko agyang king Santo Papa, kareng obispo, alang exempted. We earnestly ask God. We seek God. But in return, we only hear a sense of His silence. Ing tanging daramdaman tamo, kataymikan. Agyang mawus tamo, panandaman tamo, erugububulad ingapong Ginoo. Agyang kukulay ta na kayang masikan, king wari tamo, nakatamo daramdaman ningapong Ginoo. Agyang pakasikan-sikan tapay siwala tamo, king feeling tamo, matudtudya ing Ginoo ayaw santamo. And His silence can be difficult. His silence can be frustrating. His silence can even be agonizing at times. What to do? God answers prayers. Pero kalupaning dimdam taking ibangelyo, kalupaning daranasan tamo, maralas, God seems to be silent. Ining babae king Ibangelyo, ining babaeng Kananeya, metong yang mekaranas first hand kening kataymikan ni nga pong Ginoo. Linapit ya, pigkapilita ng milapit ki nga pong Ginoo. Kinulisak yang masikan makamalagino, malunos ko po kanako. Have pity on me, Lord, Son of David. Alip na ni ruguning demonyo, inganako. Pero nga naning Ibangelyo, Jesus did not answer any word to her. Rugubitasang pekibatan Jesus iting babae. Den kaya nakanyeni atin lang termonuken, sin mode ngara. Itang dimdam nening tao, pero may kibat.
Peka kasaman tamong dili itang taong magbulag-bulagan, magmaklak-maklakan. Dimdam da katamu, pero ela makibat. Ela maminto. Ingkutang, obat pin kaya, minsan tayimik ya at ebubulad ingapong Ginoo. Why is it sometimes, even how eager and fervent we call unto Him, God seems to be silent? Palagi ko ating atlong posibleng sangkan nung bakit maralas ingapong Ginoo, tayimik ya karing katamong panalangin. Munang dili, God seems silent if we expect Him to speak only in our own certain ways. Ing Diyos mistulayang tahimik, neng panayan tayang makibat, ketang paralan at pangimot ning tao. Remember, God is God. Ing Diyos, Diyos siya. At ing pangimot na ning apong Ginoo, aliwaya king pangimot at paralan ning tao. Pota kapatad, akakalingwan tamo iting realidad. That God's ways are different from man's ways. Our anticipation sometimes hinder us from hearing the sound of God. For in truth, human expectations block God's own divine actions. Potanging expectation taking apong Ginoo, inggawa na agpangking burita mo, kanitaya matatahimik ingapong Ginoo. Kaniti pong pinanditay ni, kukumbiranda kayo, ikutang tano mo karing katamong pamamaralan at bihe. How do I pray? Makanano ing paralan ning pamangadi ko? And what do you expect from God when you pray? Nano kaya ing panenayan mong pakibat na ningapong ginukeka ning manalangin ka? Aminan tamo po at ali kapatad ning mga dita mo, lalo na ning manyawad tamo, waring burita mong damdaman pakibat ibat kingapong Ginoo, itang pabor keka, itang magbenepisyo ka. Ilingad taman pero wari ning makipagbatbatan taking panalangin, ing buritang maging kimot at paralan ning apong Ginoo, yapi ning kimot at paralan ning tao. Halimbawa, Lord, mag-graduate ko sana king pamag-aral ko, pero buri ko sana valedictorian ko, buri ko manya cum laude ko, buri ko atin kong award. Minyad na kaningapong Ginoo, mig-suggest ka pa. Ginoo, matanggap ko sana kitang obrang in-apply ko, pero buri ko sana mata sa sweldo. Buri ko sana masanting a posisyon tambing. Lord, milako na sana yung pandemya, pero sayang laring ayuda. Sana gyang alang pandemya, dakal pamuring politikong mamye kay katamo. Mga di na ka, mag-suggest ka pa. Ika nang mag-request, demanding ka pa, kingapong Ginoo. My dear friends, when we lock ourselves to a certain set of expectations, we often miss out hearing God's words. Nung lawenta mo, ing katang patulo na ni Santa Monica, king makabang panahon ang mga diya, mig-expect na anuman kingapong Ginoo. Nune, linatag na yung sarili ng puso at biye, mig-surrender ya, king mismong panalangin na, yan ang balay nga pong Ginoo nung nanong gawa na, ketang request na. Anyasat, naman kararagli, may kabang panahon, maigit 3 dekada, bayo na ikwa ing panalangin na. Because she did not expect anything from God. Nune alaya mong patna, she just poured out her heart every day and every time. For 30 more years, oy tayong gagawa na. Because she was not expecting anything from God. Friends, kutang yun na mo king sarili yo. When was the last time na may nga di ka na alang in-expect king apong Ginoo? Potami pakirot ka, if you reflect. Alang metong mang pinandit may nga di ka king apong Ginoo, kamig expect. So,
my dear friends, the next time you pray, kintutuking mga dika, just pray. Do not suggest. Do not demand anything from God. Do not expect God to answer your prayers kalupa nung makanano memburi. Just pray. Tutuking mga dika, sabyan mo ing lob mo, tingapong Ginoo. Kalupa ng Santa Monica. And in time, in God's time, your answers, your prayers will be answered. Kadwa, God will seem silent when we are asking Him the wrong questions. Maralasing Diyos, tahimik ya. Bakit? Kasi maling kutang, ingkukutang tamo kaya. Wari alimbawa, mangailangan kang mumunta ka king meto nga butika. Kay ba't kutang mo na mo king magtinda. At siya atin kang ngaslam nga mo. At siya ating kampako nga mo kaya. O kaya munta ka king hardware, baligtad naman, ating kang panulo nga mo. Siguro kalyana ka ngatsi. O kaya bati nga na ka, magdalayay ta nga na siguro. Bakit? Uling mali ka kukutang. Naka-entertain, uling, pining meto nga kasebyan, you are barking at the wrong tree. Many times, God seems silent because in prayer, burina ni nga pong Ginoo, i-focus tamo yung sarili tamo, ketang lakwas mas maulaga. Pero pipilit tamong babaliking sarili tamo, keta mong burita mong lawan. God wants us to focus on something else more important, but we keep on focusing ourselves on things less valuable. At inyang buri nga pong Ginoo para keka, pero pipilit mo naman yung sarili mong buri. Inya mistulay ang tahimik nga pong Ginoo, uling eko mitotono, nung baga king radyo o king TV, eko pareho wavelength. Aliwaya frequency keka, ampoy nga pong Ginoo, malawot ko channel. Anyapin eko, mikasundo. Nya para keka, God seems silent. When God seems silent, perhaps He is telling you to refocus on something else more precious, more valuable than our earthly, personal, selfish concerns. Potang tahimik kay nga pong ginuking panalangin mo, ikutang mo king sarili mo, nano kaya ing babye ng refocusing ni nga pong Ginoo king biye mo. No? Sometimes, rejections are redirections. Potang tahimik kay nga pong Ginoo, atin niyang sasabyan, alilan mo yung paglalawe mo, pangadi mo yung aliwang bagay. Imbes na ing pangadi mo, ibiyen na keka, ingaduan mo, agpangking buri mo, tuturunan ni nga pong Ginoo keka, surrender. Inga pong Ginoo yang bala. So when God seems silent, He is telling us to refocus on something more valuable and precious. Lawenye ining babae, king Ebanghelyo. Jesus wanted her to refocus her attention. Buri na ni nga pong Ginoo, ilipat na yung baling na, ketang mas mawalagang concerns king Biena. Nano ita? Na tungkol king anak ng masakit, ing tuturo ng Jesus, nune, buri na ni nga pong Ginoo, maigit ketang sakit na ning anak na, lawen ni ing kayang mas manalumpakan akasalpantayanan. It is not about her daughter's health, but about her full trust and faith in God, the healer. At inyang pelad na ning babae, ing focus na, yapin ning kasalpantayanan na. Sabi na, agyang dengaso nga na, mamangan laking mugmug, amananabo, king lamesa na ni nga mo, ikit na ni nga pong Ginoo, that more than her daughter's healing, may nalumpakan ning matas akasalpantayanan. At kanita mo rin nga na ning Ebanghelyo, kinayapya inganak ng ning Cananeia. Nung lawen tayo po ing larawan ng Santa Monica,
King kayang bandang kaili, tatalan yang panyo. As humans, bilang tao, sometimes we begin focusing ourselves with our human pains, with our sadness. Santa Monica, alayang pat ng ginaga, nyatin yang panyo. Pero may natiling gagaga, nuneketang kayang wana nagamat tela ning krus. She refocused herself from earthly pains, difficulties, and crying, linawin ang sarili ng maigit king kayang dusa, at inagom na yung sakit na king krus ni nga pong Ginoo. That is why, kalupan ng babae king Cananea, refocusing, rethinking, reflecting again to more important things like Saint Monica. Bien na ke kaninga pong Ginoo, potang ikwata yang tinasing sarili tamo, ketang mas maulaga. Friends, is God seemingly silent in your prayers? Subukan mong i-refocus ang sarili mo. Rethink and reflect on more important concerns in life. And He will grant the longings of your heart. Katlo at katataulian. God feels like silent when our world is too loud to hear Him. Ing Diyos mistulayang tahimik neng asnang kasigla king yatong makapadurot kay katamo. Agyang naman po tang ating masiglay warine, makipagkompetisyon kaking salita, masakit. So naning pilinan mo po tang masigla, manahimik na kamo. Metong kareng positibo ng meging bunga, nini sigurong pandemya, yapining patahimikane ing yatong sadyang masigla. Pagdatunane ing yatong sadyang balisa. Inya naman dakal kareng tao asumpungan da ing banal asiwala. Lawen yu king tahimik kabalen, linto ing kaya pandaring memalen. King tahimik ka familia, minusbunging kasalpantayanan da. King tahimik ka sarili, migunam yung tao, king kayang pamibiyebye. My dear friends, the real issue when it comes to our relationship with God and how He answers prayers is not that God's voice is so soft or not loud enough to be heard. Ing problema, alane man kingapong Ginoo. Pero ing real issue, yapining we choose not to create on ourselves quiet places in our hearts to hear what He is up to. Bandang tawli ing problema, alay ki nga pong Ginoo. Neng kay sisyan me, may naya kasi suwala ing nga pong Ginoo. Ali, ing problema tsuke katamo. Eta pipilinan ing manayimik, kareng puso at biyetamo, bandamdaman tamo, ing siwala ning Dios. Ating ko pong metong akaluguran, inyang milipat ko king kayingin masantol, from Holy Rosary Parish, Angeles City, kukumbiran keng magpasyal for few days. Nga na amo, nga na, pasyalanda na kamong Aldo, kwatag yung maglambat ketang lugal mo. Bakit nga ko? As nang katayimik, pota mamurit ko, nga na. Kasi batya Angeles, masigla, muntaya king lugal at tahimik, esane. Marakal makanyan kay katamo. Sane tamo ketangas ng kasiglang yato. We choose not to create a quiet place in our hearts. Anya etaya daramdaman ingapong Ginoo. So, sana karen pong baleyo, karen kay kayong kwarto, make a sacred place. Malating altar. And every day before you retire to bed, bayo ko pa inawa, see to it. Pilinan niyo yung manahimik, mga di, makipagdialog at makiramdam kingapong Ginoo. To end, pupusan tayo po ining kikatang reflection, dinanda ko pong simpleng assignment. Ne? Pota pong muli kayo, ala kong gagawan, bayo ko matudtud, ating kong internet, lawen niya po king YouTube. Ita pong kanta ng Bobby Mason. Ing kaya pong title ng kanta, Trust His Heart. Ita pong chorus na asneng kasanting. Sana oy tayong maging pabakal na ning Aldo nga iti, kareng panalangin tamong mistulang tahimik kingapong Ginoo. Sabi na po nitang kanta, makaniniya.
God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Dakalta mo pong panalangin kapatad, etaintindihan nung bakit makibat nga pong Ginoo. Kareng pinandit at tahimik king Diyos, sana manalig tamo mo king puso na. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trust His hand, only trust His heart. Amen. Santa Monica, ipanalangin mo kami. Ipasyag tayo po, ingke katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, king Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banuat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banalay espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiye, ampong may ngamate, sasalpantaya ko king banale espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biye alananga. Amen. Kapatad, manalangin tamo king Diyos, ake katangib pa, mi buklat king kayang puso at pami biye-biye karing sablang magdulap kaya. Ngatang manalangin Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Baning Santa Iglesia, maging malingap yaking biye at pamangailangan ning yato, ngening kasalukuyan, at atoklasan nala king kayang inspirasyon, dingdalan pa inturo, king kapanaligan Kristiyano, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban mi kalugal king makalagana pa iglesia, para king kultural ng pibandyan, ning balang bansa, at para king pamipasyag king metong mut parehong kasalpantayanan, king miyayaliwang lingwahe, at forma, ning pamipahayag. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Banding Hudyo, ing minunang balayan ay naus ning Diyos, akit dang matupad ing karelang kapanayan, at misa na yaldo, atoklasan day Kristo, anting karelang talapagligtas. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ban abuklat tala ring kaya katang pusot pibale-bale, karing masakit tanggapan, dingdayuan, takas, dingalang kapanintunan at kalulu, biktimaning kalibakan at pamipasakit. Bangawan tamu, ing kaya katangagyo, baniyabe talo, king makatao, at makakristyanong kapamisanan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Bani tanga nga tsuketi, mika masabal tamo naman, karinga keti, uling miwalela, king Santa Iglesia, banding kaya katang biye, ipahayag day Kristo karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. O Diyos sa ibpami, emo sana paintulot kapilan man, ing maging metong keng makabukod at makagyuna king sariling grupo, nune bagkusgawan mo keng metong atune komunidad, a makabuklat ka ring sablang tao, at king sablang pamangailangan, alang-alang kang Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, alubos mayupaya. Oy pami, tanggapan mo iting kekeng sakripisyo, anting meto nga banala pamili bayan regalo, kapamilataning pami daon miking pigkalob mo ke kami, tanggapan mineman sana ing regalo ning kekang sarili, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo manatili yake kayo, yat na yoring puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kamparati, at numan karinoy pa, Dios kingalananggat lubos mayupaya. Inyang mikasalala, dingke kang anak, at miparayo king siping mo, binalik mong pasibayo keka, kapamilataning daya ning anak mong mapaminto, at ning upaya ning banal mong espiritu. Tinipon mo ring kekang anak, king kekang Santa Iglesia, ban maging metong laib pa, antimonong makanano kayong metong, ika ing bugtong mong anak, ating banal ay espiritu. Ulinita, kambening sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi, ing kekang ligaya. O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryaning meto ngayato, uling king kapamilataning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biyat kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag-amuamo mi, pabanalan mula sana, king espiritu mo reting ayin na daralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya, ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang bengi, ami panganyayaya, kinuane ing tinape, pe pasalamatan akat pinuri, pirasone, at dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana, kunan niya iti, ikongan at kanan niya, iting kanakong katawan, midawon niya, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayo yang pesalamat at pinuri, at dinuwang ne ing kalis karing kayang disipulos at ngana, kunan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, antimong pamigaganak kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
Oy pagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, ameng abos ke kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebie, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo. Iniadaraon mi ke kabilang kapasalamatan, iting mabye at banal as sakripisyo. Balikdan me pag-amuamo mi, ing gayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming mi daon king sarili na. Paulin ing kamataya na ikwa na kaming sinut keka. Pagkalam mo kingi kaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu, kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal, muna kambe ng Maria, kapilan man birhen ay ning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring nuanay apostol, ding maligayang martires, kambe ng Santa Monica at San Agustin, at ding sablang banal, paulining pamamila tanda, manalig kaming merinan kaso panalang patanat, king arapan mo. O Diyos ibpa, iti sanang aining pangasut mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilo gayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingke kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ke tiyato, kambening ke kang Talasuyo, i Francesco, ingke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding ke kaming Obispo, ding sablang Obispo, at Pari, iamong arning ke kaming Kura Paroko, ding mabilog abalayan mo, ding reliyosot reliyosa, ding magpari, at ding ke kang anak at tinipon mo, kingarapan mo. Oy papakiramdaman mong mitmong pakalulo, iting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Kanakan mula naman ding kapatad ming meanguna bie, lalong-lalo na Father Tranquilino, at ding sablang ke kami matulat me munna ke tiyato, malugod mo sanang tanggapan king ke kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alananga. Mit mong kapanaligan na puso, manalangin tamo, kawangis ng Kristo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulu,
parati king mikabiyos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kay kaming talapangabos. Oy pa, ing ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo, emo sa babalikdan, ding kay kaming pamikasala, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, ipakit tamong eni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. By the name of this body and blood of Jesus Christ, we lift your name to those who receive it. Lord Jesus, we pray for your love and mercy, and eat your body and drink your blood. It bring not condemnation, but for of mind and body. Kapatad niyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yatu, mapalad tang mayayawos king apuna ning kordero.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, kapamilatan iting sakramento, pakisan metong mo kami kang Kristo, kapamilatan ning lalo ning pamakiwang iskeya ketiking yato, apakaibutan mi naman sanang makirake king ligaya na karin banwa, anong duya mabibi at magari, manggaman king alanangga. Naklok tapo sa kuli. May pabingi po kay kayungan. Mapilan mo pong paganaka. At yutahan po king katlong aldoan ng kiyakatampon nobena misang parangal pa Santa Monica. Migmula po kanita pong August 18 o aldo Biyernes. Bukas po kanyang Lunes, yung kiyakatampong nobena mag-umpisa yung 5:30 na po ng gatpanapon at alas 6 na po ng bengi ing misa. At kalupa na po ning may announce po last week, may birata ko pong guest priest na akayabi tao po king balang aldo ning kiyakataon po novena. Kadwa po, yung pamandalo na po ning Cruzada de Penitencia y Caridad, mag-umpisa na po bukas, August 21, Lunes. Alas 6:30 ning abak po, yung pamiti po kini po king Pisamban, at alas 7 po yung prosesyon painturo kay Tante Batu. Yung dress code tao po, kulay maputi pambabo. Pakisabi na pong mayap din kaya katang pong opisyalis kay munisipyo, din traffic marshals, din barangay Parian. Nung malyari kayo ni tamong po mitipon-tipon kaya 6:30 na ning abak, bata mo pong mag-build up traffic king Santa Cruz Parian, kabang papululuwaling berhen. Potang yarine po yung misa king San Vicente, karinde po isa ring dalan, at karinta po malyaring muntaking Santa Cruz Parian, ketan Tete Batu. Ito po yung pakisabi na po rin kaya katanga pong opisyalis, nung malyari, etanga pa po magtipon-tipon ka rin. Paninayin tayo pong mayari yung misa king San Vicente, sarade po yung dalan. So, kaya ni tamongan po magtipon bukas, at potang payari na po yung misa king San Vicente, karinta po makauketi, kaya na po rin kaya katanga pong patron, Santa Monica. Kay ba't sarade po yung dalang kasiking Santa Cruz Parian. Sangkap na po ning panyawos na po ning krusada, yapin po yung pamanisi at patingkaran panlalo yung kiyakatang punlugod at masabal karing kaparang tao. Anyapin po mag-invite tamo pong guest priest na malyari pong magpakumpisal kiyakatamo o let ang bisang mangumpisal kiyakatamo king daratang pong August 22, 2023, alas 7 na po ng bengi hanggang alas 9 na po ng bengi yung pamagpakumpisal. So, reta pong ating pong bisang mangumpisal, magbalik kay po yung August 22, alas 7 na po ng bengi hanggang alas 9 na po ng bengi. At kay Bot, ating tao pong pamaglan niya karing masakit, kayong August 25, alas 8 ng abak. So, reta pong bali pong ating masakit, ating pong kapanandaman, deng matuwa, leta pong ena makasimba, pakidalayo po keni bayo alas 8 ng abak, lanyano po ning kiyakatang pong pares presyamong Arnie. At kay ba't panalangin tala po, adwan taong pakalulot at kapaldanan king miindu. Antimurin po, kaya po daratang a Domingo, uling kiyakatang pong piyesang parokya mito dyan Domingo, August 27, tikyan tayo po yung schedule taong pong Sunday Mass, 6:30 ng abak, alas 8 ng abak, alas 9:30 ng abak, at alas 5:30 ng bengi. At kay ba na po ng misang 5:30, kintutukin Domingo, maglimbon tayo po, kabeda po rin larawan na po ng Birhen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, Santa Monica, kaya beda po din kaya katampong patron king barangay o chapels. At kaya kaba na po ng pamag-stay na po ng krusada king kaya katampong parokya, makabuklat siya po yung Pisamban magmula alas 5 ng abak hanggang alas 12 na ng bengi. At kanan po, dito pong bisang Mika Memorabilia king pamandalo na po ng krusada ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, atin na pong papalimos kay katamo yung Vicaria. Original template na po ng imahe na po ng Birhen Coronada. At kita pong corner, atin pong telang kapiraso, bangat
pinulis de po king imahe ng koronada. At kay bat kaya pong gulot ating na pong Certificate of Authenticity, pinirma na po ng kikatapong director at ng arsobispo. Dito pong bisa mag-order tama po king Paris Office tamo, karing Paris Finance Council Officers, 1-2 ya po ing limos. At ito mo po, dapat po nakala salamat at mikitikit na po bukas. Salamat po. Ako po, akaliwan kayo pong pasalamatan niya mo. Kilagyo na po ng kaya kaming kura paroko, yan mga Arnie Serrano, at din pong kayabi ko pong bibilog king Paris Finance Council, Paris Pastoral Council, at din hanggang devotos, sponsors, din mag-serve, dapat po nakala salamat king kaya katang pong bisitang pari. Actually, tayo po bisita eh. Kabalen tayo po, king paulak na po king kaya katang pong invitasyon, banakayabe tayo ngini pong katlong aldo ng kaya katang pong nobe ng misang parangal kang Santa Monica. Reverend Father Aisen Jan or E.J. Cruz. Palakpan tayo po. Makadestino yung pong kasalukuyan king Mother of Good Counsel Seminary. Salamat po. Salamat po naman po king pamangumbira. Ing Ginoo mantabeya kay kayo. Bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ingib pa, ing anak at ing banal na Espiritu. Ing katang misa, mayarine, umetamong muli, mitmong pamagtiwala, king apong Ginoo. Salamat king Diyos. Advance happy fiesta po.